Whātaro whātu, whawhailoa i atu le tino keriso le nei a fiafi. O whawhawhonga mai fōi le. Porkara me māsani a le Talanoa le Uso i mai aso taitasi. Mā lo le soifua manuia, mā lo le langi mā. Whātaro whatu fōi, Grace Recipients, mai le au lau sinsina se itau i le whanawiti. Whapefo en whātaro whatu le mai mua whawhonga. O le tū vai o le tara le leile nei a fiafi. Ia, se tamā, se uso, se tua fine. Roma paanga. Ia, o maua mai fo le tātou por karamele nei a fiafi. Mā lo lava wha mālosi, mā lo le soifua manuia. Ia, whataro whatu fo, sunga ia, tai o Grace Recipients Community Church, Efeso Fonoti. Ia, o se multo ina, Sione Tatupu o mātou. Mā lo manuia. Ia, fiafi. Ia, mā lo li soifua pasta. Ia le li ine fiafi. Wa makalama o ngā vela i whaka ko kau sui ngana i tifo ngi mo ka ko me mai le madulu ya e ana ngiva yaso mo ngā pisifile sa u si dal weekend ma ya ka u si ane leke e de o e madulu wa o vela madulu ia ko nga malanga le yo le mabe me ia kume mai ia le li o fa la bila o ye fo ia o te tari tonu le nei a fiafi la tatu fai me savati tatu por kala me masani Talanoa le Uso o le tatu i le tusi Iakopo James i le vai aso taruai lea ua fa o mal tatu mta upo lua o verso neila lea la tatu me i le mta upo tulu i lona fai upu mua se i whaangata mai sifuru lua ai kakere a maka i le ka upu le longkoro na se hasinga mea o ngā o kako mawanga mai i le awa o ke lenga i o ka upu lua au kako le i kakarangoinga no ka upu koru ngia fiafi ia wa uia pia vai asoren ke angi le kako karangoa ai mole fatuatua ia mga ruenga mga ia le mga apusa ke le whanonga o ngā tutono mai whamanatu Iakopo i le tūraka ia pe o so unga koe ki doa uia pe a koe ki kakakanonga ta punua mole o le palengi le o le o kaumwhainga o ngā ruenga ia ele o le alu noa fu i ngā whatutua mea o le tangata whatutua po le tangata kerisiano ia e loa i fua e loa lana tautala ia mana me whai pe o le karafu i le masani ai ia tātou wa o ngā we are saved by faith alone but that faith is not alone o le tala wana o le whatutua na whaolaina i tātou a o le ngā whatutua na whaolaina i tātou e le sau noa e sau mo na tua patatua e ona whailonga o ona whailonga o a tātou tanga ma tātou tala o a tātou amionga ia ma tātou sau noanga ma tātou talanga ia e loa i o i tātou ua iai le whatutua lo tātou kako wa ai whakaikainga a Bramo ma ra ava last week so inspired o le tele o le makaupsisi lile iai le profound theology o lo tatia le chapter sa tātou whasoa last week ia auna o onganga tō pito mawhaingo fie o le whatutua e loa inga luenga le se meka o se kerisiano ta whao pe on tātou wharongo so oi o kerisiano e ngā lue e whaalia le i ana me whai iwe ki siango le whekoskus pa ia saure malo ia me sini neo pe o le awa ke denga ngā mangisi fo ka apu den ka ko pasma ia o nei na fia ia la fokuia le lua ba se lua
ia poi foi la a makarka ko fai ka ngole ole ya pe ya de mo ki ngorka por kala me sungal to ina le la nga fa ber fai ka ngorka ko ia manguia le ia faktai mo le manoa le sungal fa ia ole faitawina nei ole fiong pa ia le tua le Iakopo ono na mata upo tolu fai pu mo o le sul male lua o usoe au ole toatele outou e fai ma wao ina wa tātou i loa e atili ai ona whaasalaina o i tātou a wao mea e tele e se ai tātou uma ale se tasi le upu o le tangata le wasao na te mawhaia foi o na taofi i le tino uma. Whauta, o tātou awane whaangutu i ngutu o solfonua, i a lātou usiusta i mai a te tātou. O tātou li liu foi o lātou tino uma. Whauta mai foi i ba, e ui lava o na te tele, ma whaalele le lea i matangi te tele. E li ua i le foi uli ti iti lava i le mea e manao i ai le tautai. E whapea fo i le laulau whaiwa o le mea i titi lea a ua lafo upu whaasili. Whaauta, o le afi titi e mua i le waola au e tele. O le laulau whaiwa o le afi lea o le whaupu enga o a mio leanga. Ua whapea o na tuina le laulau whaiwa i o tātou i tūtino o lo o leanga i le tino uma. Ua whaamuina ai le laulangi nei umalaba. Ua whaamuina fo i le nā mai kena. E mawhai o na whaala taina. Wa uma fo i na whaala taina i le poto o tangata o manu a mio ese o manu fe ai ma manu fe le lei o mea fe tolofi ma mea ola i le sami pei tai e le mawhai e se tasi tangata o na whaalata i le laulau whaiwa o le mea leanga e le matao fia wa tumu i le mea o ona e oti ai o lea ua tātou bibi i ai i lea tua le tama o lea fo i ua tātou fe tuu ai i tangata ua whaia e fo linga i lea tua e luai mai le ngutu e tasi le bibi i male petu. O usoe e le tusa o na whaia whaapea o nā mea. O le puna foi e puna mai ei ea i le ngutu e tasi le vai sua malie ma le vai o ona. O usoe e mawhai ea i le mati o na fua mai ai o le olive. Po o le vine e fua mai ai le mati. E whaapea foi ua le ai se puna e puna mai ai le vai mai ma le vai ma ngalo. Mahalo. Mene, mahalo, soifu, mahalo le. Na sungal toina, nei, mo le. Petau ina fo i o le. A fionga pa ia le tuane nei fiafi. Ia, salo lea la ua. O le tato mata upu whatana no ina nei fiafi, ia. La fotu ia le lua. Fionga fo i whawhenga. Ia po, ia po. Lasina tala lai titi o le tulanga o le o iele fe au fo o muri mai Iakopo nei afi ya amata mai le mata pu tonu le no fai upu mo se tau sun mano ia le ne fia matango fionga ale tua ia ole memo mo la vale tau tuela o vai i ole fatununga fatununga ngai fai mai ia Iakopo, you know, pero fa tu le natural ava ia o le kuspa ia manga kusia i peo si kemi o le order of words le mea pikusili ona taua avere fa sa monga nga fa mai o soi a peita ele o le kulanga nga ia ile fa kulanga nga kuspa ia o le upumo mua la ia o le upunga o le may means not or do not o fatununga ai le il fa sa mo na fe mai au le toatele outou e fai ma wa ia longo winga o le upumo o la fe mai o soi fa ka fe melora ia au toatele outou translator word by word longo winga la makar fe mai au le toatele ni si outou e fai ma wa o si mea nga pe a tatu va aile au te lenga o manatuma le wha moe nga tusia e James le tusilia
mai va ai fole le context male nga solunga tu ai nga sau nga sa mangku e tupu me ia ua le ai ia kirisu nga e address e le ilo Iakopo e tangata le au soi sau lo mal fatununga nga a sau fatununga mai awa ngi ko kelengi se outou e fai ma awa ai va ai se ale mewa o fai Iakopo le atala nga e to mana tula i ke minga ia Yesu ma tangata na ta ua o nga ke ya ka o ke minga i o forsai o te se upu ya o rapai o ele o se tu lang fa tau va po se tu lang tau ne ai le mele o le fai ma o ile tami o Yesu mo te mo apostolo manti o le si fu i ta unga le nga ka o e tangata i Yesu o le awa oi la i lua malama i Iakopo ile tu nga the strictness ile onga o le fai se tasima ma lo stulanga vunga le e tau una fatim temu se tasipe ba fai ma wa ia vai foi la i kala kusie ia Iakopo ia mal fatununga e folinga mai ele kioa kele le ngasuma male fale kongulai unga e yai ia tangata la ale ua fai ma fai a unga se uskanga kala fai ma fai a unga ai le o fai ma ai le o ia se anga va male si mea o le mea ke lea o motives e ala inga fai ma fai a langa fa alo e fa alo ngia ma ye mo la tele isi mea fatstau ile fai ma o tulanga nga le i wa fa per fa kongunga le a Ioane le fai mai o ia a Iakopo le fai mai aua le toatele outou e fai ma ina ua tātou ilua e atili ai ona faasalaina o i tātou but what was his reason ye mo ila vanga fai mai o langa e mamafa le faasalaina o e fai a but at kawanga i se mafuanga e alai ona fautuaina ye mamaltua la lole a Iakopo ile ekalesia ia o le fatununga e au ona ustaia kele lo pula ile version na faunga e o lua alena ESP le e tala fapia let not many of you become teachers my brethren knowing that as such we will incur a stricter judgment longo inga o le simu mea mo fatstau i fai ma o i e le tutusalo lato faamasinonga mal faamasinonga o tangata lautili o tangata o le lotu tangata lotu o le toatele outou e fai ma au to tele o to fai ma ina ua tātou iloa e atili ai ona faasalaina o i tātou o le faasamoaga agai ko sala o le kala a fai i ke iloa e le i o i kuranga le au ke awa pe ku i kuranga le kala Iakopo pe ngale kau popo e staff fo i leang i mea ne o fapea kusa la tusi ia Iakopo ele ole winga o lankala e afu e fa e discourage ia tangata e ia ile vala au le tua ia fai ma ole winga o kala a fo ia pe kanga o paraphrase me fa pe e so ni mai le le tua a fa pe e ke ilo o oi o fai a onga ia e loa ia kapula ia e loa le tāua ma le makuia
o le whale tonu o oe marisa o oe. Asea, leanga foi o le langi marse o li aka le wharangonango ia ki oe. Ioi. O le sa o lau whasingo, sa o me o tangata, o se lau whasingo, o se vunga, o le si mea i le whai o oe ma whai a onga. Ko ngā me funga we often hear, you gotta practice what you preach, which is really true. And I prefer it the other way around. You gotta preach what you practice. Loinga o tala, whai mea ngai ke ola ai, kalangoa mai mea ngai ke ola mai, ngai ke ola ai. Pe o le tu a inga fufusi ngā lei le olanga ka whea. A whale kongo iska kalau kele, it doesn't really matter. A whale tonu oe le whai maa wau. Ia, o le tūlanga whale konguranga, a kuulawa ia I upu la sau e kuspa ia mafuanga e alai ngawhai mai ia. Ia Ioane, awanga I koa kelengi si o toe e whai maa wau. O le aonga e strict tatu le whamasinoina o tātou. Peo ka kuspa e whamasinoina e tātou, ia tātou upu matala. Peo kala Jesu le karangoai oele ia mātaio. O le mea e tatau o na manga whangafa. Kau kei lo le leia. Kau kei lo leia kako motives e tau te whaia I se mea. A whapeo ta ita o le aloka whamui. What do I want to achieve? Why I want to be a teacher of the Bible? What do I want to get? O le si mea pe whapea ngā whaise research a ulua le mele le whai ma whaia o ngā ia sola. You don't work for money. E kele whainga luenga, e kele whai oi ma oa o ina I a tutongi ei oi ioi. E ui lava I le maualunga o le tūlanga. Ma le whaaloa longianga I e kele o mause mea o e se kala whaapea e tutongi e kukongi oi. Pe suengi au kupe. Ele e se mea whape na longo inga la pero whaatu. I think o le mea la ka avale vale le mawhau o Iakopo. Ona a tonu e kusa malpa o kara Iakopo ma le vaai I le context o le tusi atua fōlinga mai o langa I le avangoa o ia inkangaka a le o lau whapela o inkangaka o lai mawhau I whapela ona e whako Iakopo o ko kere o ko e whiwhai ma kusa a whapea o ia inkangaka o lai whasaunga penga o le lapta inga nga o le alanga mafuanga le anga e whaisi maua lunga le whamsinoina e whamsinoina I tātou o kangaka sa o la wala ia ngā wala awa I le tua e whai ma whai au always have a right motives pe kauka uai pe ingosi ai pe mawasanga mea pele ai he know what he's doing o le sifo I mea le o la motivation when it comes to teaching of the Bible mamaka uka kalangoa I'm not saying we're perfect say loa masao maska kom ka sisi we will never say that le winganga o kako loko lai ai ka kele ato to tatu langa le ato to tatu lo ale mea muni le this is one of the truths if apenga onga motivating ka ika study mal fama ongi kuspa ia ole one day you will face your judge one day ke ro fafsanga ia mole ma fai yakule tua ia te oe pe o le principle le fe mai Yesu o le o kele le ave iai e kele fo I le expectation I le mea mai na fa pela o mai le tu se loa ia ka ikamatato o le finangalo o le mafole tu le o le mai ku a mai ave itanga ave ilana ekalesia io o la ulanga ma lo siku le lota ka ke ma ka ke fefe ka ke popole but you have that heart for the truth pero vaku o ka ku cristiano we are saved by that truth we are practitioner of that truth
we are keeper of that truth. We are protectors of that truth. Whaolain kako le upumoni, ka koe tau si le upumoni, ma whai le upumoni, ma leo ma pui le upumoni. Wa leise si mea piko sili onga maku ia so ngei. I le lotu le tua, i le vā ma le alulangi, ma kangaka kerisiano, ngā ka o kerisiano. Leise mea piko sili maku ia so ngei, ngai lo le mea lea olea, wa oso fa ia ma o ia. Le upu ale tu. Yes. Wa le kea kangaka pe fai mea tusam le upu ale tu pe le ai. Vaile le au te lenga kusa a Iakopo fōlinga mai. O se kasi o mea whape ngā le tupu i na. E alai o ngā mai le whatununga lea. So na lea ngai mele whakounga whungane. Mene o lea wao e fua le mauti lau i le mafuanga e kauenga e veo ma wa i se mafuanga la de whaananga a le ngisi mea te o whamsingo inga o muri de kua wao le ole pōlenga ngā ia so e whaapeo whai o ma whai la unga ma whai a unga ole upu ale tu ia keu lo kore le mele e iai le aso e whamsino i nai oi e risi aso ngā ule la vā onsa i waka ki ngā and that's another thing ia tātou kirisiano a iska ngā kai abuse le upu le li pe mishandle le upu le li e ke ti ngā i le olo ki ngā lava pea e whaali a koe sili a kuro uluanga e loka a loki ngā ongo le mispresentations o le awhionga pa ia a le tua e so ma makairisi au kama o mea uli leua o mea uli leo whai ma isi punga vai mai ngā le nge le whaelenga mea i lotu kerisiano I'm sad to say ke leo isi saa mua laua muri ke leo mea lai whai afsili e fiangi meo ngā mea e a inga male whionga pa ia le atua. Koe kiki a se laupa se nge e le whikau ia. Ia, peila o vaenga umanga e lalo o le whatununga lea. Aua nge i ko ke leo koe whamai ina o le simea ma ngai alwanga ia whamai ina ua tātou i loa e atili ai ona whaasala ina i tātou. Lek loa ia le mea ngā. Ia le mea. Lek loa ia le loanga inga yes o le upunga ngā le masen kako le upunga oida lek loa kako le oida lea le ise knowledge lea le ise understanding le ise i loa ia boal mea ngā la fe mei ia James o le whamanga kua a Iakopo mai soi au le toatele outou e whai ma o asea ina ua tātou i loa e atili ai ona whaasala ina o i tātou. Songi, o whai whakaronga i vai. Fia whai a lea, whai. Ai whai menga. Kua i le a inga ma le upua le li. Kua i ngala ngā, lei lalo ke le kore lea le whai mai ia Ioane, o ia Iakopo. Aua. Ina o tātou i loa e ati. Longo inga lawa pekele i loa e a kili ai on whasala a pekele i loa e maua lunga le whasalanga o e whai maoa. Kili kia o ia. Pawan mea ia killing our fans. Pawan mea ia tauta ua o e makupula o loko ma mea whapena. Kiri kankai muri ia o e. Ele whai ngofie o ia mea. Mole aveo le tangata maa e ole mele le e whape mai le apostolo a wone i toatele o winga te tau ona fili le tangata le tau i le me pea wa e toatele a tangata e awa ai pio le whaapita uli le tati tunu i lau tau tau pio le na sau noi o mea ile ola o le olanga o le tangata i lona ola ina o le soifuanga whaakirisian ia atoa i male upu tonu male sa o le doctrine e awa
o mea ia le be e popole ia le apostolo Iakopo holi le ia ele ngata o lota olanga a ole upu ia sa ole leile doctrine tate abatua i tangata Yes. ora una tilo tu ia ile ba enga le ile fai mai ile mafuanga ile fa tonu me Iakopo aua nei toatele fai ile tangata ia lofa ile atua Inga ia aongi ko kele. ia aongi ko kele fai ile tangata ia lofa ile atua pela le na sa no ale la wai o ni mai te mi fa taule upu fa taule upu le tu Okay. o tongi le Ia. Ko inga me fungan. Hapela fai mak fatsa. Au le kengo foi I konga. Usau lo ngi la unga ko fatsa la sa. Uma la o kusara ke la unga uma forfola e la sunga. Ia o fifi au le mai tonga le sau e sa ilia wase malmar. Ia se malmar le tu. La unga la ko inga mera mai James. O peo mea Michael Jackson mga kai kong seki kai u marfamu mo kele ko se alva nga ia la fa kala le tu ele u luku ile nga mea o ele fa ya onga po ele fa ya onga ele se kong seki mea ele se suenga tupi ole ia oi no pengo fa e ke lo le ia po penga va aule tu e ke pele ai il fa vale e ke lo yo motives e ke lo yo langona la mea la ngi fem fa la ngon fa onga e ke fim nga o ia ka ua oi ke fim nga o ia ke le ia kupe fim nga o ia I lo ai oi ka pe ke fim nga o ia I lo tangata Yesu that's the whole purpose of things let the word be known exactly as it is e pe ona fina ngalo ile atua kama maka ile famo mo kako au solenga isamo mata fama bili malato fama kala ile fifi au le wingo lato ngo Grace Point yo foi se foi ma fongo ma fa o ile winga ya ke o fam tala tata of ile winga Grace Point point like pointers they point to the Christ point to Christ so Christ point so they are not man point they are Christ point we Christ recipients we receive Christ they point to the Christ so they point people to the Christ that's they what point they point people to Christ which is they point people to the Christ by which they are saved so it's really good so if in other words ekusa markala Iakopo o kanga fai ma fai a pe fai fai that is what you are grace pointer grace point you point people to Christ not to yourself or to the system you know point to Christ ol menga la afa basis motive apart from le menga ol fai loa o le tua ma ia I loa le upu le tua e tu sai ma le upu le tua mia ai longa e sa o lau disqualification mua lavanga o se le me e pointa nga e kanga lau teaching basta e ma de mata upu nga e foni nga mai de sim ka upu dai ai fai asinga ka huon ka upu de ko nga o kele loko fa ku ke mi kele loko ka kana fa ku mani loko le ia o ka e kofi ko kongu ia o si dai alu le alu ka I do kofi ko ka ai ka o fe mai nga ia nga va ala ye ti ka ingor me o nga o ko nga fa ki nga ne ia point ka ia alu le e ke ora ko nga ia afia nga ma pe o fa maru singa Iakopo I de kuranga I ko kongu na me fa pe ka si e o lo mai ko fa ka winga le me pe ta ia po de la pe ka ia po de la o de la fa mo
ia makua i mangi ngore leila whiunga re ia wale o ngare o lafa mamu. Ia whapenganga ai. Ia waka kiro le leia le kare si o whonga le leo leia. O ia. Ngafsini ia mua o da wa. O iska kanga o iska ka iringa. Ia o mea ia ho okura susu e ngawon da su e po whenga o ngai. Ma fua mai. O mai kaua kunga o pari kongu le. Pe o me whapenga. Ia. E maku ia aku le mea ngai lo tatou manatu. O le ngara ukala, it's way serious than ngai lo le mea masenga ka ko mafofo. Ka ka inga la utala. Aku sifsil. Se a me e fai e le loku la mea ia. A le fai e le loku le mea ia. O kari usiringa. Mafua mai lea o onga. O lea o onga ngawhai lea o onga ngawhai lea o au. I say, me whai mai e lesi whai a onga, I command or I release the power or I le whapenga ares whai a onga. Ma fua mai i le loa. I say, me whai mai e lesi, I say, me o iskaka ma whai mai o ngawe ki oe le pule ki whai a koe maunga si i oe ma lafo oe sami. Ai lea o e le sfea o ma fua mai le loa so o the practice la kupu kongo loku ma mea la feka ngaka e ma fua mai ono o mea laia o ina ai e leki o la a fai mai ia Iakopo a wangi ko kele e feo lor ba hapia a wangi ko kele hinsi o koe langa seko mea o ingo sia e o ko feo lor e kaukala ku mai pia ngaka inga alanga la fai mai la fasa monga in fa sala e sili fa asala o le translation que va me with special strictness o le afa no ino tato e se longa fa sala e mawalunga longa fa sala pe o le kala funga le eskelu le fe mai a ai kulo sa le pelu ili le pu le ili le pu e oki kanga la ko mi oleanga au la ko kokola e lungo o lo ulu a vai ko sa pelu a ililpu to inga e ola e kanga a le fa longo kaka o longa lava yes ai foi le tulanga in the context o le nga tala ia ele o le ling ele kasi ale pattern ele kasi le scale ele ia le pu e loa e friendly ia malola o mai male patchen e ile loa o le kaua le so that's from that perspective kai fa penga ia le fa onga o ka ke la lo la ta inga e ola pe fioki ia o mea ngai o e malolosi pe vai ia o mea ngai o e malolo ina pe fa se valo ina ia o mea ngai o la la me lo James. Not many of you want to be a teacher. E matu ia luna. O le upunga e nga le attractive nga fa nga stricter. Fa meisi greater or more. O le upunga maison means more. Way more, way greater. Sili aku lo famasinonga ngai lo famasinonga o tangata lauteli. Ya ale sili le famasinonga o koko kangakangi e ilunga o mo le ulu le faia onga le o se o le ase o mo le ba kangaka e palu le mele le o se ko e le menga e linga sili le o mo le o le kele o kankala afango i le mele ka lo le se o le onga e o le mele o o isi me ki ma fa ia me mua e fina ngalo le tua e fasenga un tangata no e fina ngalo le tua e fa faia onga ka le alo fa onka no pe ka le fa onga fa longo ka ye flooding to like le prosperity gospel me penga they flood into the that's God's reward for them
o le kauinga le akua mo lātou. That's what they want. They want popularity. They want prosperity. They want what you call, like a fast food kind of blessing ale atua. La rasai o malmangaku. O sa o la ale lo. No, you're seeking a wrong thing, a wrong truth. Ngake oso le me ke ne uli we come receive your miracle, come receive your healing, come receive your ne uli o paufula ka o come receive your blessing. No ka fia maua le kupe, no ka fia maua va venga, fia mamalu, fia fai va venga ngai ale ngo le muska ka fia alu ongo fia manga o ya Yesu. So famelo la ya James awol toatele outou fai ma wa ina o tatou iloa ma ina o tatou iloa e atili ai ona fasalaina e tatou. We're still in verse 1. Me wako umaro verse mo malua fai de semana ma fai pulo o turanga e a fa pe ko ke i el verse 1 ya ka ko ka mo le so mo isi verse anga e le mo fai ka ko wo ese mara ka ele mali el mene ele o mangi ko le ka o le mele si ka o ka ko ka mo e yo pinga le ele fai ka ko ese mele o le awa e ka mo fa ka ki le 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 mo winga address address o uso Allah ese manga kala ka lai ai le manatu o lofa i ka kala e fai anga ai kere fesi mele anga i lo il ma fa la James la ai paraphrase kusai malanga address le fai kusa o le mele le ya outou o le mele outou o ko kele o ko fia fai ma lava le luape ko lo ko o le kele o ele kamikia on o kele fai on ele kamikia on me fai plunga lua awa o mea etele ese ai tatou for we stumble in many ways. It's funny pula me ala nga fasa mo fa pere mele awa o me tele ese tato o le upula nga kuspa ia o le patayo means sin kikia pe me ola ngona sa sui ka ngolang sala inga ia folinga mama mai awa o me etele ese tato ya ulaya pe fa saka translation awa o me tele e anga sala ai tatou uma because the word lai o lang sala me la udi mai for we all stumble in many ways. If anyone does not stumble or if anyone does not sin in what he says, he is a perfect man, able to bridle the whole body as well. O le tangata lea ua sao na te mawhaia fo I ona tā ofi I le tino uma. Mana ia te lea ia ngā lafunga. Le se tasi I le upu. O le longuinga o le doctrine mele no. Ia mana ia le mele o racism mai awa o mea tele se tato uma a le se tasi I le upu. Fa kau fala ia le ile fa palang. If anyone does not stumble in what he says. Se kako fa punga. Fa inga kala. But Lala kala na fe mai. Lala kala na fe mai. Sorry. What did you say? Se ilea. I can see something il fe pula. Na fe mai oi. Awa o me tele se ai tato uma. A le se tasi I le upu. O le tangata lea ua sao na te mawhaia fo'i ona tā ofi I le tino uma. A fe mai oi lea. That could be part of it. Because o le mea mai o me kau kalai o le whaia onga. Put in the context of whaia onga le kau kalangoi. O le whaia onga. O le ananga me whai. He teach. A le teaching kanga mangi
It teach with his mouth. He speak. The word. Yeah. Melola ia lea. E alialin mea ngā pe kan whai kau ia whai pu umalawa ngā kasilua kolu wha lima. Whamani e lola ia lea o le taranga. Yeah. So in the bene mai le family. Le se tasi le. Le se tasi. Ini. On tangata le usa. O tangata le usa. Usau ou usa? Sa o le sau ia. Fea. Fea pufia. Tupanga lua. O le tangata le usau. Tangata le usau. Na te mawhaia fui ona tā o fi le tino uma. Sa o le awa onga. Sau. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle the whole body as well. Sao mal se. Sao mal se. Sao la se le mini le mene. Se o onga. Se o se o pula o kakana le bise i le mene. Man tu ole unit a koale. La kalangoa ile laulo fai. So sao mai ile laulo fai. Sao mai se o le whanga. O le laulo fai wale. Ia o fa whenga i loa na sisi. Fa whenga i loa na sisi le mena e awa. That's the thing you ki loko ngā mea. Le na wha mei sao mai me se. A o hala me se ia awa. Pio ngaro karang vea kong leila. O skim king fu me mawha whapia. E lua mea. Let's say o ingi au ongo se o le exist. E kongo o le lotu. Lua mea o le loa le whai a ongo se nga mea lai whai. A lai whai la. Lua. O le whai a ongo se ua wha apungsa inga le mawha whau. Teach whatever doctrine thinking that is truth. Ele va pera o silia kuresi they both dangerous. Makua a dangerous lover. O mele o lo se o lava. Malo fa pera o sa o ke lo se a fai o a fa fenga i longa mea. Fa fenga i loa e ka ko le fa fu e ke lo motives se fai ai. You know by their motives. E ke lo le leia le motives se fai ai. O nga funga le ua. Le sia o nga me mus whakakainga. Wa ke te anga whanui. Mei wili koi ka ua i papkisonga ni kai. O koi whai. Ia wa o whaalongo i whapenga isi fo i ua. O nā me. E se pesa o. I lea o onga. Leo kakarongo i mo lea wa. Kakaya o le upu. Ia anka ora maka i kai whaia papkisonga e ka resi. Ia are fu ka u me ni ke mu fa ko ra ka usui mai. Ia ka ko kuinga na I le fa bunga le feme Iakopo I. Me seria me fa pe. Po dana ne ilo tu kirisiana e pe nga o le I think ka ngo saringa fiele me. E lua ia ordinances le feme le tu e fai. O le whamanatunga mal baptisonga o whailunga whinga I loa ele lotu ke le whape whako o loko uma whai mea ngā o sa akongu ma sa o uma me whai a whako whailunga e loa ele e kale sia le tua a iese e kale sia le a o ina pe le whaata ua ina I el baptisonga I le vai I doubt it so much o se loko sia ngon ngā loko langa o whatonunga o whatonunga langa whai whakika inga pei o le mākai o ngā e lua walu. Mai atu e whainu marawa masu. E a baptiso e sua whata maa. Mare anua o atu e kere la kemi. Pe la kako e whamawhale o atu mara whai masu. Ai le mawhau I le papakiso. It's a part of it, le papatiso ina. Ara karangoa ia Paulo ia loma. O le papatisonga identify vakaskako mankeriso. I le namaliu, tanumia ma le tu. I le langwhela le mawhawhawhunga ka whamei le maanga. Lo se anga sala
se baptisonga isa ui lava life e sia o ngare mai e mangalo lang sa baptisonga o ngare Mark 16:16 male Acts 2:38 umanga loka ko that's not what those verses say ale winga la tala e moni le mangalo alanga o le fatununga lai ave ile ekalesia you're saved the very next thing papakiso ele mangalo sang sala ale fua mua nga la usta inga e fa ilo akuai o e salamo o e faulaina ia lovanga o ko nga mea nga fa bengane pe ni ko fa ma ko mo ya ko ya nga fu le kan mo ya ko po ka kisya pa ka ko men e fa ko fu ngo de ko ki ka pu me ka wa ang o ke le mi mai ka usa wa o nga u ko fa di ya o ko me ka fa di yes ya okay do fa singa o mi ka ko I ka pu le ya o ke va fu pe u fa mo fu bo fa ya ai karkara mai ai ni ka pu ni fa u ko ka ko fa mai ni awa o me tele se ai I tatu uma a le se tasi I le upu o le tangata lea ua sau na te mawhaia fui ona taofi I le tino uma whaauta o tatu a vane whaangutu I ngutu o solfanua ia latou sista I mai ai a te I tatu o tatu le liu ai fui o latou tino uma ala ko a whaungonga melea au la unga sa la fe mai ia ele sa alo ma fa le faku la fa ko fa ngonga as a young Christian sa la fe me cara James e manga o ko e fa ku so fa ngonga e fa longo mai ele manga o ko fa ko ku ko fa le tu ku se manga o ko ska so fa ngonga ele manga o ko ska ele tu but it can be applicable for ya well nature nga le I Iakopo pe mo kama ngale e faile kali e uska mai kalanga ku spai ana yo ana mako ele uska ele tu denga le ke kala la penga fe me onga ua o fia faska mai kiki o kang fasi e si o ringa me kalo kama le asa o fika pe an fa pe o lo save ma fasi vo ia ma ko sa o le pe nga la ave mai James au al toatele o to fia fa ya o fi ko ke le ku fe ma wa si o foi ko ya Menje ma foi no tau fi to ina pesi si menje ni fa po ke le no po ko lo fa il melo fa un cosa pongo ya al mele o la uai sule fa I so inga fa un cosa pongo le se fa un ke le lo fa aro ke o ka karo ngi o lo ke ma fa po fa fe ko fa ka un cosa se maka ko fa singo ke le fan ku ngaso fa o le mela vale I o le o le fe au mai o fa ku sai Iakopo ia so fo I le mela le ai fe le me fe mai il fa pulunga lua ave mai ale se tasi ile upu o le fa mo moela o le manga onga o Iakopo le ia fa ali ma fa ma kila ia le afianga lo foi yes ia fe mai lo kusa polea le ma lo si fe o le solfangua ku ma lo si sa ma lo ele liu polea o ele ki ai wana o mang fangu fa penga afianga o le lo faiva polea se mea a fa pe se mea la ka ape e manga fa ma pupu fai ile lo faiva fai ya upu matala polea se mea ma pupu afi manga fa ma le e fai fo ia le va nga piccola kiki a lo kingo o le o lo faiva ngala mai e Iakopo ia illustrations ia il solfangua ma le va polea le va ke le fia e li liua sinka mai foi ulia a le va pe o le
pe ole yonge William le sa mo fale fonga fale io a kasia kama loa male foi ulile emilo akoai ko e fa penga ia ele mele kom manga o Iakopo e fa ali o le dangerous e mo me o le laulo favor male leanga e tupu mai o fiangi gale service fiangi fiangi ngali fiangi ngu o fa penga nga fa le nga faia o le fankale me o le mafai fa ke ingala le mele mo le per kala ngale le uso pesa misi ki so fangua mo kumaya tongo inga o le malu si anga wale se control fa penga vole ale mele nga mia I o le laulo favor ia control o le anga le mea e pule ka longa laulo favor longa laulo kala a fia ka kala fa maongia e ka kala fa maong a fia ka kala le fa maongia I cannot change that o le dangerous la nga longo ingala a fia kosla vai oe leleanga you can do it use your tongue e create telecala ma muli uma ko ia kanga ava ai foi lai corpula ai asongi o ma ko kele ia me fa penga kele ma kanga ka muli ai al fsili what does the Bible say inga man kuspa inga ko nga singa me ka man kuspa ia mo mongo a ko mai si me ele fetau ia au karanga nga me ke longa ke rusil fia le mau fa ka inga fa tstawi ile me se doctrine fo ngale it sound good ile talinga ele according malakuspa ele o fa ka si malakuspa misela woli ele o charismatic kama ya karango me fa alongo uma kanga kai kala kama ya fa ko ulele e o liskanga ka o fie I kanga ka yanga kala e fai a ola ka me ka kala a sul ele si kanga ka ele afa pewa o le ke pili pa wanga ko ngala ngo fiva longo nga ko ngale come receive your miracle umalo lang fai kiri sa vali ko nga waka mga umali sa vali ku ila isi pi mai le la valo fatu tua ya mama alelo ele ungalu ngale tu ele o ele lo oi wa la fin ma James o toatele o tu fi ma Ioane toatele ai fia ma o fai so pisingis fai so venga luanga mo so ku fia killing our fans alu le Hollywood e pe alu pe ke alu Carlos Calonga que popular awai le popular oi I ingusia il fai oi ma ka fa maongi o upole tu 1 2 3 okay no Whaka mai I kako. Mata upu nei fiafi. I tolu o mai ka woko fo ua. Wa fai fusinga o mio kako karango I ngoro ka upu nei. Ia mga le fasang ko kako kai. Ia ele ang hawin kako wo kele mara o mele kele I le mara malama le banga kai kasu kako. Ia o mga ia ni fiafi. Ka ua kele le whaapunga ne me. Au ane au ko kifia o ia mo I moere ngi vai aso ma fau ni a misia ka de o ranga ke ro ana fai ana kaua a ver fasalanga na me ka pulo ele esko ma ele ko ka pulo la un mai ana kulo la un mai si ma mai ele se me fu kan se a fe ko me vanale o lo o le apostolo o lo perfect la sa fica ancora fea sa o pe ko voi de saka kan mo bokan mo e ko inga fam karanga bu ane fe mai ya ana si fai porana de me de fe mai nga ngore ka ke do kus pa ya fa mai so le ya lo la ngai de ku kusala ngo ma de me de ka mai ya si vai porana me de nga ngore pe u fa mo fa penga ku kus pa lu me si fa mo de nga ngore ia sa ulonga ia
Ia o sauanga ia ko kus pai. Ia fa ko fo. Ia pio de o ka ko mai woni ia o salo la fa. Ka o pese si me ko ia fa po ia kasi do kono. Ala fa ka i ka por kalami. Ia fa o verso fo le fa a su lu. Ia. Pulle sunga pasta. Ia. Ia ole ai le lole. Ol me ala fe me ia Iakopo mau sista ia. Control leile. Lo faiva ma me va pena. A faunga me atia ia. Intino curious, but not to destroy. Walele o ka fai kaul me le fe mai ole ngutua le ole lo faiva le EVF ku so ka psa bi ko o gas fo. Ja fai wo de sisi. Ja, mo de kule ka fa ka de fiaf. Alo su fa so. Ia fa mo ia pele ku na duai no sumo ka ia ka sia. Recipients ia bisfolto ina. Ia fa mo ia de tu na duai tu se mo singano. Ia ne ia fiafi ia o talitonu. Ia o le fai unha tato por clame. Ne ia fiafi Talanoa le Uso. Na te fa wo tu la so mai lo na fai upu fa se fa ngata mai sul mai lua. Ia ne fiafi ia fa manuia le tu e lo luto. So fo Yesu. Amen.